اف هر دو پروژهش میجه هاتینه چه کردن پروژه وکو پیشنیار هبونش میجه کاری من تعداد نویسینه هلبستی بو بارا پتری گل ما مصادر شادی و بینگا و دیجم هم یاد گل دابو این کاری من یه بینگهی تعداد نویسینه هلبستی بو هلبستا شنگال 2007 من آماده کردی هلبستا یا شنگال هلبستا پیش مرگه 2005 من نویسی بو من لێرەوە زۆر سپاسی مامۆستا دڵشاد سعید دەکەم کە بە کارێکی ئاوا مەزن هەڵسا دوو سیمفۆنیای کردووە بۆ پێشمەرگە و یەکێک بۆ شنگال من بۆیە بەشدار بووم لەبەرەوەی بە شێوەیەک ئەتوانم مەسەجی خۆم بگەێنم بە میلەتی کورد و میلەتانی تر کە ئێمە نابێت ئەو کارە ساتەی کە ڕوویدا لە ڕۆژی 3/8 2014 داگیرکردنی شنگال نابێت لە بیری کەین ئەبێت یادی بکەینەوە بەم پرۆژەیە توانیم بەشداری خۆم بکەم لەم پرۆژەیە و خۆشحاڵم بەوەی کە منیان هەڵبژارد لەگەڵ هونەرمەندە بە ڕێزەکانی تر بۆی بەشدار بین لەم سیمفۆنیایە گەورەیە داخبارم ئەڤڕوو و 3/8 وەکی پار کارەساتا شنگالێ و دەڤەرێدیەت کوردستانی داخبارم بوو کارەساتا سەرکوبانە داتی کوشتنا زاروکە و کوشتنا هەمی تەوەرێت ملەتی من خۆچەمینم قوربانی خاکە هەمی شەهیدامە دەسماڵە ئەنی و عەرەقە هەمی پێشمەرگامە براستی افکار کوما مامۆستا دڵشادی چێکری جێ دەستخۆشیە و سەربلندیە بۆ هەمی ملەتێ کورد و هەمی هونەرمەندا بتایبەت بۆ ما ئەف گروپێک و ما بەشداری تێدا کردی و بۆ من بتایبەت و مامۆستا دڵشاد وەکی خەونێکیە بۆ من و ئەس ببینم و ناز بکەمش نێزیک نەخواستمە ئەو داخواست بکرد شکەرە ماخ و پێ باش بێت و دەنگێمیژ ناوێ سمفونی دا هبت بو مجه سربلندهی اف هبتنی جدایی به که وقتی کار اماندی بیم پیوه و که اف حوالت برس مناسکری اف حوالت که ودیتین او حوالت که بجدارن اف هنرمندت ناو و بانک سرانسری کردستانه هنرمندت هری هیجا و دنگ خوش که امبین حوالو ایکش یدی باشتر و همی بدلکی پاقج و بدلکی مازن تنه بو خدمت ها بلند کردن آست زمان کردی گهتا موزیکا جهانی دو هزار و هفته کاک ادیب چلکی 2007 دوی هلبسته دا خبتی یعنی بری 8 ساله پشتی هنگی جی بری 8 سالش فرمانه یعنی دیا 2014 پیوندی مکر جوامری و هاتا بامن و میوانداری و امسر آخرین و چاوانه و مجی گوته بلا سر چاوا گو از پیشنیار دکم کو لاوژی پیره بکوه الگلوی استرانه مجی گوته بلا سر چاوا ما خبات تدا کیر منو کره خو هاتن و چون و ورده پشتنگی چه نبو حتی چند سال پیدا چون اویج جوامری گلک هاتو چو گریا و حتی تدی کار موزیکی وصل هاتیه قالك درجة هذا حتى قالك جوامير بيدا كرن ودنبيج وفلان بمن حتى كلي بيشتينجي وكو هنا كاغوتي قدر و 2014 مها هشت اف فرمام سري شنغالي هات الروج دي قالك الشرب بس ما بردوامي بيدا
هر او هلبسته هر او هلبسته پیوندی مامۆستا دڵشاجی کردبوو مامۆستا دڵشاجی پەیوەندی هونەرمەندا کردبوو هەرێک جهێ خۆ هەرێش وڵاتێکی ڕاستی شتێکی کارێکی گەلێکی پیرۆزە گەلک هونەرمەندا ji هەر چار پارچەی کوردستانی پشکداری تێدا کردە و سەرکەفتنەکە باش ئانی هیویدارم ما هەنێک ji غەمێن ملەتی خوا کێم کرد. لەم پرۆژەیەدا لە ڕێگەی مامۆستا ئەدیب چەلکی دەتوانم بڵێم زیاتر بەشدار بوو. مامۆستا ئەدیب باسی شتێکی ئەوهای کرد وتی پرۆژەیەکی مەزنە هەیە ئیشێکی نەتەوایەتیەوە ئیشی مامۆستای هونەرمەندی مەزن مامۆستا دڵشاد سەعید و تێکسی مامۆستا ئەدیب چەلکی گوت یەکێک بۆ پێشمەرگە دەبێ یەکێک بۆ شنگال. طبعا ئەمانە بەری شەڕ و بەری کارەساتی شنگال بیرۆکەی ئەم ئیشانە هەبوو بەڕاستی ئیشەکان تۆمار بکرێن و بڵاو بکرێنەوە بەزەوە بوو دواکەوت ئەم کارەساتانە هەمووی ڕوویدا ئەگینا بیرۆکەکە دەمێکە لە مێژە مامۆستا خەریکی نووسینی نۆتە و ئامادەکردنی بەرهەمەکەیە. ئیتر من وا بڕیار بوو لە هەردوو بەرهەمەکە بەشدار بم بەڕاستی کە بەرهەمی پێشمەرگە و شنگال بوو. تێکستەکانم بۆ هات و لەگەڵ مامۆستا دڵشاد دانیشتم لە سەرەتای پرۆژەکە گوێم لە موزیکەکە گرت ئەڕێنجمەنتێکی ئەجگار جوان بوو سەرنجی ڕاکێشام ئیتر بڕیارمدا کە بەشداری هەردووکیان بکەم. بەس ئەوە بوو پاش لەبەر تێکچوونی باری تەندروستی و دەنگی خۆم نەمتوانی بەشداری هەردووکیان بکەم تەنها لە شنگال توانی بەشدار بم. ئێستاش هاتنەوەی ئەم جارم لەسەر بانگەشتی کەناڵی ڕوودا و کە هەستان بە نمایشکردنی ئەم دوو بەرهەمە لە سێ شار لە سلەیمانی و لە هەولێر و لە دهۆک. من هاتمەوە بەڵام توانیم داخەوە تەنها لە یەک شوێن بەشدار بم ئەویش لە شاری دهۆک بوو کە ئەمڕۆ زۆر بە باشی بەڕێوە چوو بە شێوەیەکی جوان نمایشکران و شانازیەکی گەورەیە بۆ من لەم شاکارەدا بەشدار بم کە دەربەڕی خەم و ژانی میلەتەکەمانە و کارەساتی شنگال کارەساتێکی ئەجگار گەورە بوو بەداخەوە. هەردوو ڕووینتە قیبلەت و شیمال ژن و باڵاتە چیای شنگال و یا شوێ خوشتر ئەو و ناڤەڕووکە سترانێ بەحسا ملەتەی مت کرد بەحسا ئێش و ئازارێت ملەتێ مت کرد gelek جارە ئەم هونەرێکی ئەن سترانێکی درستکین بوومە gelek خوشەش ڕووی موزیکێڤە ئان ئالیێ ریتمیڤە و خوشیەڤە ڕەنگە پەیوێت و سەر ئەڤینیە بن ئان سەر گولەکێ بن ئان سەر ئەو ژی هونەرە لێ ئەڤە هە بەحسا ئێشە ملەتێ مت کرد ڕەنگێکی وەساک و ئەس باوەرم ئەوڕۆپیەک شێت گوه لێ بگرێت ئەڤە ئارمانجا هونەرمەندێکیە کو وەختێت بێژن مێدیا و هونەرمەند و موزیسیان شێتن ئازارێت ملەتێ خۆ بگەهین خەلکێکێ تعبیرا خۆ دەربڕینا خۆ یا هونەری کو زیترت گەهتە خەلکێ بیانی ئەش هەڕێکێکی دی چکە هەر کەسێکت خوازت موزیکا ملەتێکێ ببیست gelek جارت بێژن هونەرمەند پێناسا ملەتێکی نە. دووبارە دیرۆ gelek car serme sivritim û dubare bîteve wek karesat wek dest li ser xak û niştîmanê me danan û rehên şewfînî et hest û bîrêt me da dahelayîna xarê bi rastî ev e ne karekê hindê asane ye ku em bêjîn em di bicîlekî an du cîla xwe jê derbas bikein. یا خویایە ku mirov bêjîtin herçende em neşên bêjîn ku em dişên zû xulvan karesata xelas kein evêt kur ser
ملتت مدى دبنا بويرت بازن وك سالن بری نخواست ما سالا هفته 3 و هفته 4 وقتی سر ایزدیا و روحاندنا هندک تشت و هندک شورش نین کرد و کردستانی و حیا افرو اف جوره کارساته یا اف جوره کارسات جینوسایدی سرملت ما دوباره بن براستی جهه گمانیه که اوه نش هنگاویهشی و از بارم که جهه سر سرمانیه بوما همی کرداش همی تو تیجید ملت ما که تبگهن که اوه چه اف بویرل سرمچید بن او بچه حق او بچه شیان او بچه حکم او بچه دستور او بدستوریا چه آین او بدستوریا چه او کسی که حقیقت خویان او رژیم حقیقت خو که ام برانبری اتنحقین سر خاک خوب بجین اتنحقین کدا خوب بخوین اتنحقین سخبیریه و پیخمتیش زاروک خوب بکین نحقین پرس آزاد یا خوب بکین یا که بشیوه که آزاد مماف هبید ام سر خاک و نشتیمانید خوب بجین بله اول کیری بویه از گلک هندک جارا هست یارد بم از هد بیجم بو و هر بو چما بو بس بو ما کرده هیا یعنی برچه ام گلک جاد بجین کینه ام چینه ام نکخو ام همی تشتین ام پراکریت گلک تشتاینه جیانه دا دنیای دا بو گلک ملتا یه سر خاکامه در باز بوین که بخول جهه کی بگرین میل خاکامه نشته جه بوین و میب خودان کرین و ایب آخا مب خاکا مب نان مب آوا مب جوانیا مب سرشت مب خودان دبیتن و جارک ودیش از باورم که ولات من کردستان دایکا کردانه و دا پیرا ملتانه و از هیوی دارم که ام بدرستی لخو بزورین چونکه حتی ایره ام زلوی باوریه از هستید کم گلک تشتی هیل پشمه گلک تشتی هی الوك ماجيك وك سحري السرمد رزبوي او جي نأمين و نيمية و نابيد بو ماجي بيد از هيوي دارم كو ام درستي بالديروكي دا بزفرين اوات ميجوي دال خوب زفرين و ام بيجين و برياري بدين كو ام نزانين وقتی مدوید بزانین که ام نزانین او جاده زانین تنبور شنگل هر چرده پردن چرده ای تباخ گریاج دردن اف هر دو پروژه شمیجه هاتینه چکرن پروژه وکو پیشنیار هر بون شمیجه کاری من تیدا نویسینه هلبستی بو بارا پتری گلما موساد شادی و بینگا و دیجم هم یاد گل دا بون لی کاری من یه بینگهی تیدا نویسینه هلبستی بو هلبستا شنگار 2007 من آماده کری هلبستا یا شنگال هلبستا پیش مرگه 2005 من نویسی وقتی دست پیکی من نویسی افریدانه نبون اوید که چه بوی هاتنا داعش و انفال کنا شنگاری و چه کنا برای که 1000 و چند کیلومتر پیش مرگه ادگل داعش کفتی شهری افتشه نبون ما هزی جلوه چنده ند که روزه که چه وصا چه بید واسه پشتی ریدانا یا شنگاری یا 2007 گرعزیر و سیبا شیخ در دو کمالگهت ازدیا بون هات نبران کردن هر دسته تروریستان کاک نوزا شیخانی و هنده برادران تکلیف کردیم و از هلبسته که بمیزم من جه هلبست نویسی و من گوتوان ام ده نگما موساد شادی وی کاره که مازن کنده بوی تکلیف کردیم که آوازه که بودن کاده چه بود از گرما موساد شادی آخفتم و آو موافقت که بود ام ده چه کنیم بس سپونسر هبید و تمیل هبید دست پیکی هندک خیر خواهد کرد تاری کاری مکه که حتی بشین دست کاری بکن بس ایدی وی هاری کاری کار نچو سری هاری کاری که گلکا یا بسیط بود یا نرمال بود بس به هنده او هاری کاری باش بود و ما دست کاری کرد سپاس یا وانجا میراد که بشتی اینگی سردانه که دما موساد شد تا کردستان و روداود ببینیدم ایدی روداود بشتی ام او کاتا چه پروژه هنه بحثی و پروژات کردن بشتی همه ام دست خوبه گریم و راستی بسخاوت مردانه هاتنا میدانه و
پشتوانی که بسن بوان هر دو پروژه که حتی سر کرد. راستی وقتی افسران هاتی خاره و مدیدی بوما واسه احساس اگه مد گوتی نکو جارک دی ام وی کاری نکین و جارک دی تو بیجی ام کارک دی حساب کین ابد نایت هزرام کو روزه که از وی کاری بکم و از بحثا پاره که بکم آن بحثا برانبره که بکم راستی تشتی هری نخوش وسترانه دا کو ام دش ما مصادر شدی بدیر کوین و دی او چه سر کار خود دکتورا خود تمام کرد سرکفتنی بوید خازین و دی ام چاوره بین روزه کش روزا دیسا و ملت ما حساب موزیک خوب قیمت بزاند و ولی بید که کار سمفونی ناف کرده دا ورگرتناوی گلک خوشتر ببید و پتر فیری هنده بین که آست موزیک بلند گهداری بکن و دا ام بشین و شولا بکیم و براستی وقتی مرف شولا که حساب مازند کد گل کسانت هیجا مینا ماموستا دلشاد و مینا ماموستا ادیب و وان هنرمندت هیجا و موزیکان دا بلند که کالکری هاتیا چه کرن و برینو که گوهلی بی و چاوا مروف هستک به هنرمندی چه بید که هیدی کارکی کم نکد هر هندی بشید که حول بدد کارکی نزیکی وی کاری بگید هر چند از زور زحمته چنکی کسانت وقت ما مستادل شادی کمن همین جارا مروف برای خوب کته بله مروفت شیدش اوروپی و وکی آرمانجا ما مستایجی اوکو خلق اگه بزانن موزیکا کردی جی شید میجوه که درست کرد وکی اورو که تومار کری او میجو که استرانا کردی سمفونی و جا گهداری کرن رنگت زمانه که دبو خلقی گل غریب با سمفونیا کردی بس اورو که امت بیجین که واتا امت شین ببینه دولت امت شین ببینه تشتکی مازن امشین باوریه بخوب بینین امشین وک ملت دی لبین هرچی نبتو بریا هنری و موزیک دا تشتی گلک بوم خوش ادویست رانه دا براستی من دید که دجمن یل رخه که ما داگیرت کد یه حول دد مجیگ وکد ما نهیلت خیراوان من رخه که دید سرستیجی هر چار پارچت کردستانی ایک دنگی گازید کن امه بین دولت و ام حوصا و امه آهات و گازیت خود گهین خلکه یه باکور یه بو باشور گازید کد یه باشور یه بروش حالات گازید کد یه روش حالات بروش آوای گازید کد مدید دولت ها کردی مل سرستی جدید بس مدید پچکه یعنی سنور جیگ دیرن هکه او سنور جی رابن هکر چه نبتب هستید هنرمنده که دیتن آسترانه که گهداری آسترانه که دیتن دیمنه که کمروف ببیند کردستان دولت دنیا که دل ما خوش دبت او نیازام او امید و هیوایت مید حتی دنیا هیا که ام تخوازین کردستان ایک بتو دولت بتو ام تیدا سربست و آزاد بجین الویره ام ستران دولت بونه و آزادی بو خو زاروکت خو بجین هیدی او نکبتی اب سری مهاتی زاروکت ما وی نبینه هیوای ئەوەم کە خوشک و برایانی بەڕێزمان بە سەربەرزی بگەڕێنەوە بۆ شوێن و جێی خۆیان لە شنگال هەروەها ئەو هەموو ژنە یێزیدیە ئەو کچە جوانانەمان کە بەردەستی داعش کەوتونە بە شێوەیەکی زۆر نائینسانی نامرۆڤی زۆر ناشرین بەو شێوەیە ڕفێنران بیاندۆزینەوە و بتوانن بە جوانی بگەڕێنەوە ناو ماڵ و حاڵی خۆیان بەڕاستیەوە زۆر کاریگەری هەبووە بەسەر منە هەروەها بێ پێشمەرگە ئێمە ئێستا لێرەدا نانیشتین لێرە بە سەلامەتی کە زۆر ڕێزم بۆیان هەیە سەری ڕێزم دادەنەوێنم بۆ پێشمەرگە و بۆ هێزی پێشمەرگە آرمانش یا شنگار سبارت نویسین و تکسته من بکولا کری که شنگار همیه بدیروگ و
بکمت داستانه کده گلک گرینگی تیشنگاره بس گرینگی هر ایکی اوکو هیلا پیشیه چپر پیشیه سنگر پیشیه ای پاراستنا کردستانه ريقتنا تعريب هذا ويك بعربي بجني خط الدفاع الأول وباراستنا كردستاني وكرينجا دويجي قالك خلككي مصدومة قالك برخودانا كديرو درجة كري خلك شنغالي حتى شوي كولتور وزمانو طيبة من يدخل بباريزن يعني أو خباطة وان كري سردمي عباسية وعثمانية وحتى جهة فيري فرمان في سروان هاتي هر فرمانك هاتي سر منطقة إزيد خانة دست پیکی چوه شنگاره چون گرانیا ازدیار بیره وجا اف برخودانه و اف دیروکا دیرو درش و اف پاراستنا و پارچه و دورا کردستانه دستت او خلکی الویره جین جه ریز گرتنی بود من هزار خوی که تشکی و صباش سر میتونی از هزارت کم من تشکی باشه نویسی هیوی دارم خلکی شنگاره خموجانو دیروکا خودت دا ببینم وقتی افریدانا نیچه بوی کو من تلبسه بود یا گرین رش خاطر و خزال رواندن فرمانه کادی باش انفال کادی بسر شنگاه دینه ما مصادر شادی پیشنیار کرد هم یا پیشمرگه هم شنگاری هم کوپله کدی سرزیده کن من گویی راست و جه خوده اسراب هر ایکی ما چاری نکادی سر وان ستران زیده کن ایک یا شنگاری ایک جیا پیشمرگه یا پیشمرگه پروژه کی هندکی ماستره و هزارک کردستانی یا برفره وقتی من هالبسته پیشمرگه نویسی پراسی من نویسی بالدست بکی و هنرمندک بجد من هزارندی نکرد بکو بینشش هنرمندک بک و بجنو بیتا ارکسترا وقتی من داف ما مصادر شادی من بو حسن شریف شکر باف هالبسته دست بکی وقتی من داف ما مصادر شادی من پیشنیار که بگو کاری که او کاک حسن بگیره بکن ما مصادر شادی گفتم تشکی باشه بس اف کاری که کردستانیه تا گلای برفره هیچی که کردستانیه دیتنا من تنفیزاویجی چکنایش بید کردستانی بید بلا گل استران بیش برش دارم هر چهار پارچه و بکینه ارکسترا موجود جه خود ازم ولی چه حتی سپانسری پیدا که او پیدا بود استرانا پیشمرگه دا من 5000 ورچی که 5000 سرکی زمان کردی کرمانجیه سورانیه کلهوریه زازاکیه هورامیه کوپلت بارا پتر نیف ساده پتر کرمانجیه سورانی و کرمانجی هر دو من نویسی کوپله که زازاکیه هی ایک جی هورامی ایک جی کلهوری اوه دیسه او هر سه کوپله جی من بکرمانجی نویسی بس پاریکاریا شاعره که زازا و ایکی کلهورو ایکی هورامی وزن و قافیه مایت کریه ورگیره سر زارابتوان کو یا زازاکی منظر جمهاری من کریه یا کلهوری جی هنرمند دشتی کلهوری و یا هورامی جی نویسکار درشاد هورامی هاری کاری نکری سپاس سلام بۆ بەڕێز سلام بۆ بینەرانی عزیزی تلویزیۆنی وین تیڤی
زۆر سپاسانەکەم پرسیارەکەتان ئەوە بوو چۆن من توانیمە لەگەڵ ئەم گۆرانیە کانێکت کەم یعنی ارتباط بەرقەرارکەم لەگەڵیا ئەوەڵجار کاکەدیبی چەلکی لەگەڵ منە پەیوەندی کرد چون ئێمە بەیەک و کارێکی تێکسێکی داوە تێکسێکی بادینی بوو ئێمە لەگەڵ یەکە ئیشمانە کرد چەندین جار بۆ من گوتی کە پرۆژێک وای هەیە مامۆستا دڵشادە ئۆرکێ سامفۆنیە و چەندانە گۆرانیوێژی تر لە چوارپارچەی کوردستانەوە جێمەوینەوە کارێکی بۆ پێشمەرگە ئەو زمانی شش زمانی شەڕی پێشمەرگە نەبوو یعنی هیچ ساڵ و نیمێ دو ساڵ لەمە پێش ئەم شەڕی داعشومە وەختی من تێکسەکانم دی کاک ئەدی بۆ من شەرحیدا کە ئەمە بۆ سابقەی پێشمەرگایەتی کوردان تاریخی کوردستانی مەزن بووە بۆ من زۆر جێگەی علاقە و ارتباطێکی باشی بوو کو بۆ ئەوەڵجار بتانم کارێکی بەم گەورەیە لەگەڵ ئۆرکستراسیۆنێکی گەورە وەک مامۆستا دڵشاد کاک ئەدیب یەک پرۆژەی تیمۆرکی گەورە بوو بۆ من و حەزمە کرد پەیوەندیکی باشم بێ لەگەڵ گۆرانیوێژەکانی ترا کە نەمبوو بۆ ئەوەڵجار چون هەموو جاری خۆم زیاتر ئیشەکانم 80% فارسی بوو 20% کارەکانم کوردی بوو و من بێ ئەوە تێکسەکانیش ببینم قبولم کرد لە ناو پرۆژە کاوەڵجار چوومە ئۆتریش لە ڤیەنا کاک مامۆستا دڵشاد چوینە ئستدیۆ و هەر لێ نامنەوە تێکسکەلە خواندم جێ تۆنی دەنگی من نەبوو بۆ من کەمی مشکلە بوو وەلێ چون جێگەکە تەواو بوو ئۆرکێستر سامفۆنی تەواو بوو کۆراڵ و هەموو تەواو بوو خۆم تەطبیق لەگەڵ موزیکا و ئەیسە جێ شانازیەکەم کە ئیشێکی وا بۆ گەورەیە لە تاریخی کوردستانە بمێنێتەوە بۆ نەسڵگەل داهاتوو ارتباطی تێکا بەقەرارکەن و ئەو پێشمەرگانە بناسێنین ئەو مبارزانە ئەو شۆڕشگەرە بۆ گەلەکەیان چیان کردووە ئەم گەنجانە بیان ناسنەوە یادی ئەو پێشمەرگەلەن زیندوو لە سورداش و لە بازیان شاهد بوو بەردە قارەمان بەرابەری شێخ حەبی بەخوێن مەنووسی ئەو داستان پێشمەرگەمە 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 من سوزدابیان کوردستانیان نەمان ئەبروکە سێ هیوا هەشت بڕاستی بیرهاتنەکە gelek غەمگیر gelek خەمگین و برینەکە کوورە ملەتێ کوردە ئەبروکە ڕۆژە بۆ یەک ساڵە خۆ تژی کرد سەروێ کارە سەتا مازن یا بسەرێ گەلێمە کوردە نێزدی هاتە شنگاری بەری هەر شتێکی ئەس بەژنە خول بەروان تچەمینم و ئەس سڵاو و ڕێزت خۆ بۆ هەمی خێزانم پێشمەرگەین قەهرەمان تایبەتی شەهیدên me yên qehreman ku di xutirêya azadiya me da xutirêya serxwebûna me da pêxemetê azadiya me şehîd bûn ez bejna xwecereka dî bû wan çemînim helbet bejdarbûna min ji bo siroda gel Seydayê mezin Seydayê Dilşad Mihemed Seîd ew bû ku em ji wek solîstek an hunermendekê Kurd em bejdariyê diyalekt an lehca xwe توی سرودی دان جه خوب بگیرین جبر کو او سرود سه چهار زاراوای سه چهار دیالکت هاتیان وساندن سیدای دلشاد جی پشتی کتنیا تکلیه گل ماموستا ادیب چلکی خو صبر یار هاتای گرتن کو ام بجدار ببین تدا بو مجی وک خونه کی بو کو ام بشین خدمتا پشمرگین خوین قهرمان یا ملت خو ولگل گل هنرمندێکی وسا جاری مازن کو کورد هەمی شانازیە پێتکەن دلشاد محەممەد سعید بۆ مجێ سەرفرازیە بوو بەس gelekîş karê me cida bû tiştek karê hetan hemekirî ev kareke gelekî cidayê ez bar dikim dê Kurd dîrokê da pêşer rojê da gelek pêser zarokê me zarokên me dê pê ser firaz bin ser bilindin karekê gelekê mazinê nafnetewiyê hatiye kirin
و گل به هندجی او کسی که بجدار بون خیلی که بیان یه ارکسترا پراک دولت چیک بلکه 130-140 کس ته بون نیت کسی که موزیسین و گل کورال به مازن وان دیالکتین میت کرده گویی بوم تشتهری بالکش او و وک سولیزی ام بجدار بویم ام گلک سپاس بویم ام هیویدارین کم یک مسقال ام بشن مورالا پیش مرگهی بلند کین هر کاری که گوب کفت سر ملمه هر جهی که بید هر تشیانه مداب چه بید ام آماده اینه هر بجی کرد و کردستان و بجی پیش مرگه لشکر زیدی و بری کمی ارسم در باسکیر پیشمرگمه سوزا بویان کردستانیان امیدم هیا که همو گنجان اعتقادیان به درونی خویان به انرژی خویان لهر بوارێکە هنری به خواندن به لبواری چتکرتر به او انرژی کانفیدنس یا او اعتمادی به نفسی خویان بیان به کەپتان لە هەر ئیشێکاتان انشاءالله سەرکەوتوو بن و ئارزووی سەرکەوتووی بۆ هەموو کورد و گەلی کورد لە هەر شوێنێکە هەن هەیەتن انشاءالله هەمیشە شاد و سڵامەت بژی کورد بژی کوردستان ما بس تامش ویری او پیش مرگه یعنی یک گرتنه که یا نتوی تدا خویاد بید یک گرتنه که جغرافی همی کردستان تدا یک گرتنه که زمان و زارا و همیات تدا پیش مرگه بخوشی پیوکه نگره که کونه سردم کمارا کردستان المهاباد یا پیدا بود سال 1946 وقتی هزار خود که کارچنا پیدا کن بود سرباز کرد جندی کرد فدایی کرد هنگی ناویای که پیش مرگه و وزارتک جی سروی دمیه بود ناوی وزارت پیش مرگه چون دکومنتی توی وزارت چند پرتوکو دا اتحادیه کمپیو چاپ کرد بس پیش مرگه وقتی یه ها پیش مرگه دیتن آمن سر دو شنگستات تا آوا کرد پیش مرگه وقتی گود پیش مرگه دو تشتن ایک خباتا چکداری یا دویشی او خباتا چکداری بو کردستانه بید نه بو دفره که بید بو حرمه که بید بو پارچه که بو کردستانه بو آزادی کردستانه بید پیش مرگه سروان ستینا هاتی آوا کرد دیگه ها پیش مرگه سروی بنگه از دیروکامه چون دیروگوانت کرد رکفتی نکو ایکمین شورش نتوی الشيخ عبد الله نهري دست بيت كتب كو شورا شاكري بو سرخوبونا كردستانه سال 1808 ويكي 1808 ويكي هر دو پارچه دولت کردستان عثمانی یا صفوی خباتا کری و سرهلدانا کری بو آزادی کردستان دولت کردی لو هم اشویر دست بيت كم شيخ عبد الله نهري دست بيت كم وشيخ عبد السلام بارزاني بيجم شيخ عبد الله شيخ عبد السلام پیام خوش احمد خانی ورگرد بوش احمد خانی که احمد خانی باب هزرا نتویت هلبست و فکره یا کردی دا عبید الله و عبدالسلام شیخانی ورگردن پیام ورگردن پیام
عبدالسلام جخانی ورگرتن پیام وان فركرم وانا منزل ومريدك جوان رمام جوان رمام وهذه دهاتي الشيخ عبيد الله حتى جهته الشيخ الشيخ عبد السلام والشيخ محمود حفيدو سيد رضا وقاضي مهاباده حتى جهته في سالم پیش مرگل هر دورکات آخوید بیشت از من خبات کری زاراوه و دورت آخوید گرنگی ها و هلوسته اوه و یا 5 زاراواتش کرد ایکمین سترانا کردیه ایکمین سروده 5 زاراوه سرکی زمان کتی ده چکن یعنی ایکت یا جغرافی یا نتوی یا اولو آین و مذهبا یا همین شایعاتی ده یعنی اف جداهیت اولو آین و مذهبا تای کردستانه بس کردستان هر ایکه یعنی افرحا تسامح و لیبورینه هر هبوی الجم کرده همی اولو مذهب پیگویی برای جایی من ویرد دیار که کردستان یعنی پیش مرگت دیار که بیشت بین آسام کردستان اول دیمایی کشی او کوپل مزیده کری مدید گله گرفتن دجات چید بن که پیش مرگه چابی سرکش حزب بید آن چابید پیش مرگت وید سوپایی که کردستانی بید سوپایی که اجتماعی بید گریده چه حزبانه بید ما کوپلکس هندی زیده که کو کرد محتاجن سوپایی که کردستانی هست اوه بکرتی و کرمانجی بحثی وان هر دو پروژه باهایم و هی ویدارم شیابین چون بست از بحث عالی هل بسته که نشم عالی دی برای کستران بجای بحث کردی برای که تیپا سمفونیا اجتماعی پراگاتا چکرن و رول ما دشا سعید رول هر مازم بو اگر او نبا افتشه چیند بو ما کسی دین نف کدال آستوی یعنی بکرتو کرمانجی دشا سعید ثروت کانه تویه و ملت کرد. بیدارم حکمت کرد و کرد همی باشتر مفایش طاقت و هزیت ورگن تا بتید واره ناف نتوید. شار و گندم